بلوچستان ضلع کیچ تربت عطاشاد سرزمینت مہر و محبت شہرند زبان لفظانک سیاست و راج دوستی سرڈگارند بلوچ دو ربیدگ روایات بلوچ ازمکاراں زندگ دارگ کیچ ملوک کا تفریحی و مطالعاتی ماحول دیگے وسطی ڈپٹی کمشنر کیچ بشیر احمد بڑیچ کمک کو سرپرستیا کیچ کلچرل کمیٹی تربت چیردستیا 1 اکتوبر 2025 سے روچی کیچ کلچر فیسٹیول جمدارک بود اس ہیں روچاں صوب تا شب سیاست صحافت تعلیم بزنس کلچر زبان میوزک سرا پینل ڈسکشن شے پرجا مالد میوزک گانا مقابلہ ثقافتی لیب چوکی پینٹنگ مقابلہ بتا 110 اسٹال لگتا ایشانی تہا بلوچ دو ربیدگی بزنس نا بازیں تام بلوچ زالب اللہ نے ثقافتی دوچی گود بیپاری اسٹال لگتا ایشانی تہا کوئٹہ کراچی وار ملک کے بازیں کتاب پبلشرانی 10 کتاب اسٹال لگتا فیسٹیولا پاکستان دانشور سائنسدان ڈاکٹر پرویز بودبائی سبوک سید شہزادہ ذوالفقار صوبائی وزیر MP صوبائی سیکرٹریز اور دیگر سیاسی چاگردی شخصیات فیسٹیول تو کا ساڑیاں بازیں اسٹال لگتگاں اسٹال ان بابتا ما اسٹال مردمان جست کناں کہ بابتا چی گوشاں ساتا دیگر مردمانہ بھی ما کیچ کلچر فیسٹیول بابتا جست پت کنے دلگوش کنے ما انوت کے گئے کتاب ایک اسٹالیا کہ دا بازیں کتاب کے استم بازی موضوع سر کتاب استم موجودہ نودر برانی آسراتی ہوستا کہ بیان کتاب بزیرہ بوانن تھی ما ایردا ما دا اسٹال ہے دا مجوست کنے کہ آوتی اسٹال بابتا چیوشی سیروشا تک کہ مردمانی روجان کتاب یا والا چون بتا اچھا سر پیسرا ہوتی پجارہ بکا اس سیروشا تک شمیدے کہ بک اسٹال لگتا تو کجام قسم کتاب دا اور تکاں ایک تکاں مردمانی روجان ہے چھونی کتاب وانے کے حوالہ چی زیادہ کجام کتاب ایشان زورتا انٹرسٹ پدر کجا جی میں نام عبدالغفار ہے نیشنل بک ہاؤس سماعت کا کوئٹہ سر باقی یہ مطلب ہر حوالے سر کتاب ہے فکشن ہے نان فکشن ہے ناول ہے ہسٹری ہے پولیٹکس ہے مردوں میں زیادہ تر ناول گرنت فلسفی پہ گرا کے اور پولیٹکس سے بھی بکس گرنت اور سیروچا تو جوان سے لہٰذا صاحب مطلب تربت امن گئے کہ پورے بلوچستان پاکستان سرا یہ بہتر ہے تقریباً 6 لاکھ روپے میں سیل بوتا گئے باقی ہم آرڈر وغیرہ ہم اگر حساب کریں تقریباً 6 لکھ کا انشاءاللہ پوجے ہمارا میں اس میں بازیں جاگہ روے فیسٹیول بنتے ہیں پروگرام بنتے ہیں شما اسٹال جنے دیگے جاگہ کجام علاقہ ہیں کیا ہوتا سہروچا شما اسٹال جتا شما ای کچا مطلب سیل کے نزدیکا سہروچا کا کتاب باغ ہوتا ما کافی ہر جگہ پورا پاکستان اب شتا گا اسلام آباد انو شتا گا امودا میں شتا مطلب ایک تر کتاب سیل نہ بوتا گا ایک تر کتاب تربتا سیل بوتا ہے کوئٹہ پہ بک فیئر معمودہ جاتا گا لیکن ایک تر ریشو نے ایک تر ہمیں تربتا مطلب ہر جگہ سر تربت اولی نمبر ہے یہ مردم مطلب وانوں کے بعد ہے مردم ایسے مردمان میسج چنچی دیکھ لوٹے مطالعہ والا کتاب وانے کے حوالہ تک کلو چی میسج ہمیں لازمی پوری دنیا پوری سسٹم کل مطلب کتاب شوق کرنا گئے کتاب ہم ان کے مردم دیم بارے گئے ماں تو ہمیں میسج ہر مردم کتاب بھرے مطلب یہ چیز کم سے کم ہمارا مردم کا یہ تھا یک بک لازمی بھرے میسج ہمیشہ کہ بک کے لازمی اسٹڈی کرنا پڑے بعض جوانے میسیجیا پکی سے ملو کا پا مقران ملو کے وسطہ کہ آج مردمے کے فیسٹیولی جاگر ہوتے ہیں کتاب اسٹال ہوتے ہیں یک کتابی علم بزور رہتے ہیں وتی وسطہ بزوری یک وتی برات یہ گواری ہے کتاب یک علم بزور رہتے ہیں اگر کتاب اچھی اسی کے عقل و دانش دیما کہتی ودی بیتے وہ ای بعض واشنگ اپی کھیچے کہ وسطی سالہ کے پیدا کھیچا کے فیسٹیول بوتے گا آبی ضلع انتظامیہ چیر دستیا بلوچستان اکیڈمی چیر دستیا بوتے گا عطاشاد نام سرا اور 35 لاکھ نزدیک کا کتاب بہا بوتے گا وہ مرچی ہم یہ صاحبہ مزنی کچے کتاب بہا بوتا صرف یقین اسٹال آوشگیں سے لے کے نزدیک کا کتاب بہا بوتا آوشگیں کہ میں پاکستان بازین جاگا اسلام آباد کوئٹہ بھی کتاب بنی اسٹال جتا بلے ایک کچا کہتا کھیچے تو کا تربت تو کتاب بہا بوتا لیکن ایک جاگہ وڑ بہانا بوتا پیدا چی پتر بھی کھیچے مردم پر ہم نے مردمان کھیچے مردم وانندے مردمان وانا گروٹاں زانا گروٹاں آئینا پلیٹ فارم دیکھ بیتے آئینا ماحول دیکھ بیتے آئینا شرع ادارہ دیکھ بیتے ود کے
मर्दों किताब बहाव वानंते गोड़ा अल्लमी सरकार भी जिम्मेदारी बिते अश तालीम अदारे से बचकनी जनिकनी अस्ता यूनिवर्सिटीज अस्ता का कॉलेजेस अस्ता औदा लाइब्रेरी तो का किताब शॉर्टेज है बादी औदा किताब देख बिते कि मर्दों पर या गरीबी मर्दों पर मुश्किल जिन गुआजीनी पर पता इसी बावजूद आके किताब वानी थे गोड़ा वाहनों को जानगर तो धीमा बरक लूटे गोड़ा अल्लमी सरकार जिम्मेदारी बिते के तालीम अदारन तो का किताबा आमने का मानी नाम माहम शकील माँ तुरबत निंदू को और मर्ची मैदात का को केच फेस्टिवला साकबाज वाशे और एदा मनु की चीज़ गंदगा पिदा के और लगती चीज़ अंचशा के मैं कल्चर तो के गमा नाजान है मैं नादिस्तगा और एदा अच्छी माँ अक्के एदा मैं गंदगाएं पेंटिंग वगैरह और ये पेंटिंग अस्ता है बलूची कल्चर अभी पेश दार गए पेंटिंग तो कभी बास चीज़ माँ सेक्काएं और एक गोदा लगते अच्छे गोदा जो के माँ नदिस्तग बल्कि ना माँ नदिस्तग माँ नोके जनरेशन मर्द में इवड़े गोद में बलूची कल्चर है अस्ते बल लगते है तो देखे देखे किस्में का जो बलूची कल्चर है तू का हाँ बल्कि माँ नदिस्तग किस्में ना हाँ माँ उसको तो मतलब या किस्में दो किस्में ना अस्ते बल्कि एदा माँ वाडू तरीका है ना गिंदा का हाँ बाकी एदा माँ वती बाजी 10 ग्वारा गुना मिल लेता का जो कि अंची 10 ग्वारा सारी माँ नदिस्तग और अचानक ही मिल लेता ये कल्चर हमारे बास चीज सिखा रहे ना और ये कल्चर बलूची कल्चर है प्रमोट भी बुआ गए और मान लोटे एवढे चीज तोरबते तुका केचे तुका अंगा धीमा भी बिबिते डिप्टी कमिश्नर के प्रोग्राम को था तो अच्छी मैसेज देख लो मांगोशो लूटो के सबके शर्रे कारे और एवढे चीज सच्चे टैलेंट स्टूडेंट एंड टैलेंट मतलब इतना जाहिर बिते और एवढे चीज धीमा भी बिते मायदा तरताब करने गए बाजी वर्धमानी आयालो लेका मा जोस्तपत करने गए फेस्टिवल आवाला कराची एक फैमिली का आम्ही फेस्टिवल तरताब करने गए मायर जुस्त करने के आए अच्छी खुशी पीसरावती पज्जारा भी कहाँ कराची कुजाम जागा तो निश्चित तर चिच्ची रूच तुरबत मौजूद है तो फेस्टिवल के मच्छी आपके तरफ छोड़ लगी जी मन वती स्टडी कराची कंप्लीट कोता भले आणि मनवती देमे स्टडी हैदराबाद वाने इस्रा यूनिवर्सिटी मन यक मन ते बिते मन एदा कका केचा मन बास काफी टाइम बाद का बिकॉज मनी माँ जो असते आमोदेगी और मनी बाबा एदा तुरबत बिलोंग का सो आणि मन बास काफी टाइम बाद का एदा मचुसी फेस्टिवल वगैरह नदीस तो मनी फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर गया और मन एदा बास चीज वती कल्चर है बारे मालूम बिता जो मन खबर न बिता एंड मना इधर बात शर लग गई और अंचू मैं बलूचिस्तान देमा बरोती एंड मैं जो फेमिनिस्ट अभी देमा बुरा जिन्हें बुआना डरना दरब्या वतारा ओपन माइंड बेकना अनुमा साड़ियाँ कि मेगुमा एक नौजवान है कि नोक बांधे गुशिंदे तुरबत दमाग नासराबाद जामनन दे बासित बलूच माँ बास्तारा जुस्त कने के सोच चूं जनते अयर शोक चूं वदी बुता तो पिसर हमारा बगुश के चिचो वदे सोच जने गए और तरह छूने शोक मन तकरीबन 10 साल बचत बुतू मैं 10 साल उम्रात के वो मां सोत जनक शुरू कुता मना सकबाज शौक के गोश दाश्ता मां मनी शौक कमदा पादत के मां गाना देमा बिजई माम गाना जथा उस्ताद कामरान बुता उस्ताद नुरकन बिजन जो बुता अल्लाह फाका ये जन्नता फिरदौस जागा भी काम मामा ये सकबाज गाना गोश दाश्ता उस्ताद आरिफ बीबी और मामिशानी गाना गोश दाश्त का सकबाज शौक बुता ये फेस्टिवल मुकाबला तो बाहर जोरता बिल्कुल आओ गोड़ा माँ पोजीशन पोजीशन बराबर है हाँ तो ज्यादा कुजाम उस्ताद सोच देते माँ ज्यादा उस्ताद मुनाज सोच जाते हैं उस्ताद मुनाज भी था और कामरान भी था मामिशानी ज्यादा से सोच जाते हैं तुम्हारा एक सोच भले तना सरगिर पदा बिरस्ताना इनका दर अम्मा बात कस्ताना तना सरगिर पदा बिरस्ताना बार के चानिया मपादत का बार के चानिया मपादत का अचुताना पातो बसताना अचुताना पातो बसताना इनका दर अम्मा बात कस्ताना तना सरगिर पदा बिरस्ताना युकी अम्मुनि हिरमे मुनका युकी अम्मुनि हिरमे मुनका अचुताना पातो बसताना इनका दरे अम्मा बात कस्ताना तना सरगिर पदा बिरस्ताना
تو گسا منی ہی روے کائے ماں چو پیسر کو کہ کھیچ عزم کارانی زبان دوستانی جاگیں امی صاحبہ اشما نوجوان ہے کہ یہ سوت گوشداشت چکا باز جوانے رنگیا ہوتی سوت آ رہا جاتی ہمیں بڑے نوجوان کھیچتوں کا سخت باز ہیں بلے آنا پلیٹ فارم دیکھ لوٹی تک یا دیما بیان دے انما ساڑیاں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بلوچی بازار تربت ہے اسٹال سرا کے ادامہ گندگائیں کی زالب اللہ اگانٹی چھکا اشانتا کس نا ہے ہمیں یکی کے عام مارکیٹ کے گندگ بکتے ہیں بلے ہمیں نہارا زورتا ایرہ دوازدہ تارے تو کا دوازدہ قسمیں تو کا ذائقہ دار انجور کتا ما ان ہو دربران جست کنن کہ شما پی سرا مرا ہوتی میں اسٹال بارہ بوشے شما چچو ودی کے نہارا یہ سب بازی قسمہ ذائقہ دار بنانے گئے تھی اسی طریقے کار سے شما چھوں اسی سرا کار کرنے سر اسیں کہ میں اسٹال واسطہ سیر روچے ناہانا بنائیں تھا اور پدا ہی نہ اولی روچے کوٹتے ہیں پدا میں بنائیں گئے تقریباً سیر روچ بھی مائی ناہان سر کارن چے دو ساری ماں ناہانا شیپ بھی نہ آتا اور ان سر کار بھی نہ کتا مطلب شمارا سکین چون دیا گتا کیا شمارا یہ سوچ دا تھا کہ یہ طریقہ نہ بنائیں وہ ایک مچی سمی روچیں فیسٹیول ہے چچو کہ تنوودی سیل بتا سر میں ایک پروجیکٹ چلا گا تو جیسا کہ ماوتی اسکول ہے تو کا میں میڈم باز مہربانی میڈم یاسمین نے کہ آیا اور سر فیض ہے باز مہربانی کہ آئیے ہمارا یہ اپورچونیٹی داتا اور سر غلام جان نے بھی دوستوں سے گیشتے مہربانی کہ آئیے ہمارا انٹرپرینورشپ وانی تھا انٹرپرینورشپ ہم بلوچیا باپاری گوشاں آئیے ہمارا وانی تھا گو ہمارا بزنس مائنڈیڈ بنائیں تھا مرچی اما یہ بدولت اما یہ سوچ ہے بدولت آئیے ہماری سوچ داتا میں زنگ بیتا بلینی یعنی کہ پچا یہ میری سوچ داتا میں اسی سوچا چی یہ سوچ خاصیتا چی میں بازی چیز بنائی تھا میں نائے سر اب شر دوازدہ چی گیش شکل داتا شما اسکول کجام ٹیم بایشان نند لوگا بنائے تھی کہ اسکول انجوڑ کرنے اگا یک مردوں میں بیتے ہیں شمائی نہا پسند بکنتے ہیں زورے کے بلوٹی اسی طریقے کار چی سر مچ نیشن اسکول تو کا بنائیں تھا اسکول تو کا میں وانگ وہ جا رہی ہیں اسکول تو کو وانگ وہ ایچ نبی یعنی کہ وانگ وہ بیتی مطلب وانے کے ٹائم کار نبی آئی مین وانے کے ٹائم کار نبی نا یعنی کہ تفریح ٹائم بھی کار نبی تھی میں بریک کرنا اور چھٹیاں تک میں کار بیتی میڈم پدا ہمارا وقت لوگا رسینی تھی موتی کارن کرنا میڈم ہمارا پدا ایک کار کمپلیٹ بمارا رسینی کلاسز چلے گا درمیانہ کجام ساعتا کہ شمارا ٹیم رسیدی کے شب بنائیں سر چھٹیاں بعد مطلب کہ چھٹیاں بعد ہمارے لوگ کے نزدیک ہم کام بنائے تھے جیسے کہ میں دوسری اسٹوڈنٹ تھا سر تقریباً 55 سر تو پیسرا ہوتی پجارہ بکر میں چاروں کام گدومیشی کے مچی کیچ کلچر فیسٹیول ہے کہ تم ساڑی ہے بازی سیگمنٹ بھی تمہیں تشم بار جو اسٹال لگے تھے تھوڑی چیزیں چون چاہ رہے تھی جندار کجام اسٹال شد تک لگے من سر میرا دشتی منی نام ہے ما ڈی سی کی چھ باز شکر گزار ہیں چوشی فیسٹیول ہی کت گئی فیسٹیول درست آج اسٹال کے لگے تھا درست اسٹال ماشاءاللہ زبردست تھا درست واشیان زبردست ہیں یہ وڑی اچھوردہ بنے 8 سالہ ڈی سی ہے ما شکر گزار ہے کہ 8 سالہ ہی بکند کہ واشی پروگرام ہے عوام باز زورتا یہ بڑی پروگرام ہے جن زبان دیمروی وستا کلچر دیمروی وستا چیچو تک ضروری ہیں یہ کچلے بلوچے ثقافت واسطہ ارچوادہ 8 سالہ یہ بھی سک زبردست ہیں پجارے یا کہ تشن دوچی یا تگے چیزیں ثقافتی اور سون تو ساچیاں بازیں اور بعضیں چیزیں ہستے ہیں وہاں سے بعض شکر گزار ہیں چوشین پروگرام میں کو تگے اور التا سکیم ہم بعض شکر گزار ہیں کہ چوشین پروگرام میں ارداتے گی منتوار